Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bertemu lagi dengan kami teman-teman. Marilah pada kesempatan kali ini kita akan membahas makhraj huruf qa dan ke. Qa dan ke. Qaf itu hurufnya yang ada dua titik itu makhrajnya pangkal lidah. Sedangkan ke adalah di depan makhraj qaf, agak ke depan sedikit daripada pangkal lidah. Huruf qaf dan ke ini termasuk bahagian lidah, yaitu di pangkal lidah. Oke teman-teman, mari kita saksikan videonya. Sama-sama surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebelum kita teruskan baca, kita jelaskan tajwid. Tadi kita berbicara tentang makhraj qa dan ke. Qa dan ke. Jadi qulna bitu. Jadi qul ini makhrajnya di pangkal lidah, yang ada titik dua. Kalau ke berarti ke depan sedikit daripada pangkal lidah, di depan makhraj qa, agak keluar sedikit. Dia qul, jangan kul, qul. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Qulna ini mahmus atau berhembus. Tu bitu man asli atau man tabi'i min izhar. Arti izhar mendahirkan suara nun mati atau tanwin dengan jelas dan terang. Minha, jangan dengung. Jangan minha, tidak boleh ya. Kemudian lanjutkan ha mad tabi'i atau mad asli sebelum bertemu dengan alif ada baris patah ha, satu alif atau dua ketukan. Mi mad asli, jami mi mad asli, a mad iwad kalau di wakaf. Wakaf jaiz, boleh wakaf, boleh lanjut. Ada huruf jim. Fa imma yaqtiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa im wajibul gunnah. Kenapa wajibul gunnah? Karena bertemu dengan ada mim tasdid. Mim tasdid. Fa imma, ya, jadi didengungkan. Ma mat tabi'i, ya syiddah. Arti syiddah putus atau tertahan. Ya tiyan wajibul gunnah. Yan ditahan suara atau dipanjangkan satu alif. Ya'tiyannakum, mati mim, sukun mim bertemu dengan mim, idgham mimi, mendengungkan. Ya'tiyannakum, begitu kira-kira. Min wajib gunnah, ni mad asli. Hudan ikhfa, samar-samar ya. Faman, itu ikhfa lagi, hurufnya ada 15. Faman, udah mad asli, ada alif di depannya. Da, fala mad asli. Mad asli dengan mad tabi'i ini sama teman-teman. Khaw sifat lin, lunak.
Khaw sifat lin atau lunak. Fun izhar. Jadi huruf arti izhar melahirkan suara nun mati atau tanwin dengan jelas dan terang apabila bertemu dengan huruf yang keenam. Alif atau hamzah, ha, kha, in, rin, ha. Ya, jadi jelas, tak boleh dengung. Khaufun, fun, a. Alai sifalin him, idhar syafawi him. Walahum, laman asli hum, idhar syafawi hum, tak boleh dengung. Walahum, hum yah, jangan hum yah, salah. Walahum. Selanjutnya ya mahmus, hamas atau berhembus. Nanti kita jelaskan untuk ke depan. Ya hamas. Za itu huruf safir, berdesir. Za berhembusnya kencang. Nun mad alif li sukun. Ya, jadi kita ini menjelaskan tentang makhraj ko dan ke. Nanti kalau ketemu kita jelaskan aja. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazi zimat aslinya ka, sudah ketemu ka di depan makhraj qa, pangkal lidah ya. Ka, jangan qa, ka, kafaru. Wa kaz, jangan qaz tapi kaz di depan makhraj qa, di pangkal lidah. Ya, nanti ini sekedar tajwid saja. Kita baca lanjutkan. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Ya, ketemu qol. Qaf makhrajnya di pangkal lidah, agak ke dalam, kalau ke di depan. Musaddiqal, jangan dikal. Musaddiqal. Kita ulang. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Awwala ka, jangan qa, terbalik ya, di depan makhraj qa, pangkal lidah. Ka. Kalau yang ada titik qa. Kafirin bi, iklab, menukarkan suara nun mati ke dalam mim mati dan dengung ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u, ka, jangan qa, ka'u ma'ar raki, tipis, pangkal lidah agak ke depan. Ki'ain, jangan qain, ki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun.
wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa in wajib bunga ha man asli laka ka ketemu lagi. Lanjutkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, begitulah teman-teman kajian kita pada kali ini, yaitu makhraj qa dan makhraj ka dan makhraj qaf. Ka makhrajnya di depan makhraj qaf. Qaf makhrajnya di pangkal lidah agak ke belakang, sedangkan ke agak ke depan. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.